togoskabo sio mwanchu murigeri asorobo tironde niko bono habagaka bekyombe kya Mwanyagitinge Heritage Council bara umuroberio ubuko mosega abego komobekera hegutwa umurai Duke Ombagi yego cha kurwandira hekerogo kyobo governance county Nyamira Ombagi ka ukwanekere kyo kurwa se school yo boroso ya Nyagachi hegotoka ime ward ya Bosamaro hebunge ya West Mugirango igasabira serikali enene gotiye gotumeka abasae hase siasa hanemono hase okurutamagina aseme sangerekano muri kito Steven Nyarikie Mbonde no arenga somo ego iyo agotomanya senchero yobekera obekere dove nigo abagaka bwa Mwanyagitinge Heritage Council bakorawa na George Nyakundi tukoria rero bamubekera egutwa yokuriye kero kyobo governor kaunti ya Nyamira umusikedi ukiombagi ase school yo boroso ya Nyagachi ase ward ya Bosamaro bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira ukwanekere kiombagi maega yoko bekerwe gutwa na gosegwa hekegusi nigakwaneire okobati yari bosio bwenyameni yokoriyo bogavana so mwako 2027 Aun choto bija nge gutwe na irumo gasoigoro dinge irugutwe botuko ena irumo gasoigoro pero motora roche ingwane romo Nyamira por noti Mugirango tumasaba West Mugirango ena we gutwe ukwanekere kiombagi nigo agendere ko mochi umugabana bwe county ya Nyamira mosikamo sinyaribo watekana no moroberio bwo kwena na irongori go cyase aboroki wabakeba ECD oikongeri bagankorera abana inchabegasi kompwate simole wewe oriati 2027 lazima abana nero ngori bako wosera mabere ngori eria nakoraki andanyu umwako unero mwendo nyoro ngori marako aende mokaya morozero ngori eria nywe Nigokobomo baragire bokongu gotumekwa kuboke bawo bwage siasa annemono ase ebikore byabete haburi tukuri igoro ase ensemo yo mabei Ruto said he is going to employ many youths, lakini kwa hivi sasa ile tunaona vijana wetu wamegeuzwa kuwa goons, and we want to tell the president, if you fail to create employment for these young people of this country, opposition government being led by our son Fred Okengo Matiang'i is ready to offer solution. Bagini gekerekyo aboriringa nerebuya umugabana bwe county ya Nyamira mosikamo sinyaribo kobeka teneni gosengo mosira Dr. Fred Okengo Matiang'i goseniga gosira serikali rabisi ya kuambia ule governor saizi lazima utangaze msimamo. Governor ujai sema wewe kama una support Matiang'i ama una support Kasongo. Wewe Matiang'i alishika wewe mkono, saizi wewe ndio umebebea yeye kizu. Steven Nyarikie Mbonde, Ensoko TV, Nyagachi, Bosamaro West Mugirango, county ya Nyamira.